punteado grupo e culebrino. Danza moi enterga e diferente no folclor galego e de sabor religioso. Foi recolleito ao traveso do que fomos sabendo de pais a fillos da nosa parroquia, os do grupo, pro sin que se seipa nada dela, aunque parece ter o seu orixe na Arca da Alianza. Punteado, grupo e culebrina, do grupo de danzas de Aros de Covas en Meaño, na provincia de Pontevedra.